javni seminari i socijalno distanciranje. Može li to skupa? Naravno da može. Bili ste kod nas na seminarima, hvala vam na tome. Osigurali smo dovoljan razmak između svih onih koji su došli na seminare, kao i naših predavača. Zapisivali ste se sami, napravili smo u pauzama dovoljan razmak između svih polaznika, tako da se možemo i družiti i socijalno distancirati. Imali smo i maske, imali smo i dezinficijens. Maske nisam vidio da je netko nosio, ali za one koji su željeli, bile su tu. Očekujemo vas ponovo na našim seminarima. Ove mjesec se ispričavam svima kojima nismo mogli dopustiti da dođu. Imali smo strogo ograničen broj polaznika. Koliko može stati u dvoranu, toliko smo polaznika pustili. Zbog svih vas koji niste uspjeli doći na radno pravo i koji niste ili uspjeli doći na reklamacije, ovaj mjesec imamo 2 ekstra termina, pa evo, potražite na našim stranicama i dođite. Hvala vam, vidimo se.